Hai besong bahai tong wan norong ang wan suk norong kaham no tong na hanai inke tini ang phaimani inke norong ni norong bai kaisa kok share khainani hanai tei kaisa topic na tei chanan bagai inke norong khnana da musung emne ke tam topic na norong tam topic na tei ni bisi sajako please ano comment khaidi ang tini sanai after graduation and after 12 jeng tam khaina nang কোনো ওয়াদা বানসুক জাক নরং 12 ni pore tam khainai after graduation ni pore tam khainai angka ang je pori phaimani mote ang saimama mote ang 12 paimani pore wa tam khainai amang saimia after graduation ni pore bang tam khainai aba saimia tang hingke jono masapana phurungnai kerei je ke nang graduation paimani pore mohai mai khaidi hingke kahamungnai and 12 paimani pore wa nang mohai course nari hingke nin bagai belaino kahamungnai kebo phurungnai kerei and especially metric pass mani pore tebo marungo arts tananai commerce tananai science tananai belaino complicated ungwa a time o sung science sung no belaino weak feel khayo tang hingke sung saimiang tongo je sung tam nai porikha hingke chini bagi best tang hingke sung after beginning time chini life ni after che sung stage for stage thangmani time hingke abonang norong no kaisa kok sanamu sungo जों start खाइनानै गांका चिनि career no start खाइनानै के after 10 ni chimino honi mano after metric pass man poren chini career start ngai thango ke chuno ke bu phrangnai kre je class 8 9 5 ru ke bu phrangnai kre ning metric pass mani pore tam nai pori nai ba ta mungna mu chung nang ni future ro nin career ro ab ke bu chuno phrangnai kre ingka abno sanamu chungo norong asa kuno nervous nani ko kre especially ang tabo this year ro jara metric dinai brong ni bagi sai tongo norong metric pass angkhang ke angmani ulowo tamo angnai abo norong niji ni decide khagi boi sawano omona ke kaham hanane but anti haya nang niji no sakang naigra di nang bo jakbo interest tong nang arts pori woi de interest ang jakok na science pori woi na commerce pori woi je jaga ni interest abono nang na di boi omona ke kahamungnai boi ni kokta khana di piaba nang niji ni se khana nang nai tang himale nang se pori nai boi to pori glak he diba aban bagai cool mind by ke one shop di abon pore decide khadi nang tam nawai pori nai omo belai no helpful khainai olo future tang himale omo nini career nini life ni decision nang nai tongo metric pass mani pore no chini career start ngai thango thapena sung saisimaya after graduate ni pore after tebu exam romani pore se sung saimano je ke sung tam mistake khaika giwo so ang je galdi khaika ang je mistake khaika I hope norong ang mistake ta khaidi tang himale ang mistake khaimani karon omono je ke after graduation ni pore ang tam khainai abang wan thuk jakli abonani mistake after class metric ni pore wo je decision namani kaba ani ichha toino 12 ni pore wo je decision namani abo ani no haipano abuni saipano belai nangkungmani kok hingka sung bomo porikha hingke bahai ke porikha hingke dati job mani man abo saimang hingke belai no chini bagi benefit wngkhamung je ke ang sawui manya ani time phruo I hope norong bujikhana ang tam sana naikha so norong ni kuno problem ngi tongkha ba kuno chabui mai ngi tongkha tam nawai porinai eba kani lai bang tam khainai abo norong saimi ang tongkha angka please comment khai sadiano যদি no aboni answer ani ro tongkha ang reimanana abona ang sanamu chungo norong no jeke buini ko khanawi di motivated tangdi tangga hingka tabo kwbangma borok no sawo jeke poriwi job maya kun income kwrwi poriwi tam khainai ang kaisa kok sanamu chungo main important power wngkha chini education no ke education no kun dino ta khibdi education nini login tongnai sob somoi no thiyasak nin login tongnai kebo segui bo maya nini education no gangke education nini logi o tongkhangke nini thani o education tongkhangke kebo no thokogui maya and nung je kono jaga apply khaimano nung tam je kono porna busungkhangka nung poriwoi mano ke amono boi kwbangma borok sanai no poriwoi kono ya haingya but bo tamni bagi haike saka abo to sung sawui manya but जों निजी तो नोगिया को ना आमते है को बड़ो रॉक सानाय नु
poriwe kunung ya hain ya sakri maya 1-2 time jeng haino first time second time exam romani poreng yang kino yakri ru actually amti he khainani ya nung maya sak porjonto jepru nung job maya sak porjonto try khai tongdi tanga hinga ka je mananya nung try khaimang tongo try khaite hinga abo salsa easy nungui thangu angbo pula exam rukho competitive exam rukriwo tukjago tap nongjago tang hinke a taimang kun chaimia jeke o exam bahake rjangnai tamo ba phainai asake tension ngo jeke kun chaimia but aboni aste kebo phrangnai bo kari ano to mahai ke podi kebo phrangnai kari but ang exam rete no ang bo srangka saimangka je bo mahai ke exam rekhangka bahai ke pori khangka tamke exam na clear khainai so abon ang sanamu sungo jeke kebongma job no phayo mane central ningthang state ningthang 10 pass ni tongo 12 pass ni tongo graduate ni tongo norong tabo class 10 pass sangjak hangka jodi norong ni s 18 plus ngai tong hangka mane a job ni bagai norong capable hangka please apply khaidi norong ni 12 pass ni job hangka norong tabo college pori tong hangka norong please apply khairi di tanga hingka jora ke bno nasingya mane amte kita wansuk di jeke tabo apply khaya graduation khaiman pore jerman rowan jengman ngana amte he mistake ta khadi phya amte he mistake khai ke ang hainga norong gang kawon chawnok nang norong tabo jodi nongni abono sanamu sungo jeke norong bathagaita tongdi jekono job phaikangke apply khaidi at least try khaidi jeke exam o asuknani tang himalay sing exam o asu yasak sing exam ni weather saimia bahai aro thanga gase sing saimanai tam question phai abo saimanai busuk marks ni exam abo saimanai poila abo to sabo asu clear khani tongmana kebo onek boro kom no clear khayo gesang rete saimanai tabon bagai give up ta khai dinarong che kaisa kok computer belai nangmani chini bagai tangai gangka tabuk to tepse dini je kuno exam o computer ni certificate chano tei typing test chano kai norong jode no computer srengja gyangka please computer srengai nadi and nogo tongto tei type at least 1 hour dino 1 hour phone norong type khainani try khaidi tangai gangka typing speed belai no matter khayo tabungni competitive exam o tebo ta face sangai phayo abon bagai sing ready ma tongnai tangai hingka sing exam clear khaimani porewo besirbag jagao no typing test naijago gangkai sing amoni bagai ready ngi tong hangka chini bagai belai no benefit so computer srengja ke srengai nadi srengai na kangka belai no kaham nge ke ba norong jodi na ITI admission ngangka mang khangka abo belai jamani kok tang himalaya ITI belai no kaham no course tongo kobongma kaham srengjangnai tongo norong kobongma kaham srengmano kaisa hangka kobongma borok no sawo jeke job notification phaimani saimia bufru o deadline thangka apply khainen jora semanlia hingka ang sanai no YouTube o kobongma no channel tongo maha job notification phaimani saimanjangnai and norong app rok bo download khaini mano jeke a jaga a app no download khaikangka notification delin phai tongo tam katal job phai abo nugui manai and jodi norong saimana musung hangka ano phan sungai mano ani hoite bo norong saimana musung hangka job ni bumung sagangka ang nongno sawai rwnai bobo job phai tong jodi norong saimana musung hangka comment khairi di tangka ang sawai rwnai tabuk to internet ni jug belai chini tamhani sanai je sing nangmani jotono netono manai tongbai pori jangnai hoite muisong jangnai hoite mane everything manai tongo netongke sing asuk porinani sebrok manai tongke sing tangi o sebna yaknai herena ang pori mani bang online no pori o ang current affairs rok general knowledge rok tei maths rok pori man ang jotono online hoiten pori ang kono coaching khaya do ka aron chimina ang srengse osuk jora sok baikha so je jeng sebmani tongmani abo jotono mani mano ka baksa borok saimia tongo
So asa kono wan na kare dabong dino kono coaching go thangai khabrom na nangya je kono mayangi tongha topic mayangi tongha ka sang phatcha search khai kangka google tonga google search kangka already phaipayo ke abani bade bachang jodi no books porna mo sangka books bo painai mano online tina manai tongo okay tei besuk sano sujug rena he diba ka amanta asa kono wan na kare jeke 6000 10000 de coaching go thangai admission mani pore bo kono clearing yanke bahai kyang nai rang to west no thang tung so abun like kaham self study belai no important self study khaimani chaja wang kangka phia ba norong to tam khlai kangka chaja ga ba chaimia norong jodi no coaching go thangai pornan chaja kangka please coaching go thangdi nongni je jaga comfortable abon norong thangdi but kabangma borok ang hai borok tongna ma wansogo ang ta sa kono rang rui coaching go admission ngai pori mia abon bage ang online poriwo joto borok coaching go pori mia so aboni bisinga ang bo khorsa khobjago so ang online poriwo so norong jodi na ani video no jaja kangka please like khaidi share khaidi and subscribe khaina ni ta pokdi norong ni kono sungjang nai rok tongkha please comment khai sadi asungno tinini bage